Ke puli he pōnei, ko e whaswhatianga tupe he whakatuwhano ke lata mo e tau uawhi ufu matolu ke uawhi ufu mawha. Ko e tau hata ki anga he whahinga hoa leo leo ke he tau mahani kolokolo wao ke he internet. Mo e whakatutalanga ia e whakatuwhano mo e kautaha i New Zealand. Whakalawhalahi atu ko Esta Pāwiha nei mo e tau walatala tutupu ke lata e me puli he pōnei. Ka whakamua, ke he tau hoko taki hangao ke he tau numela he tau tangata he motu ni maua ke ngangao ko visi hong fuluma hiva, toko tolu ni alau tolu ni maua ke ngangao he mga honei, toko taha ni kua malolo mai. Tu mau ni ke whamanatu ke he tau tangata ke leweki mo i pui pui do malolo sino, he tau mga honei mua atu ha kua kamata ke langona e makalili mo i tō foki e uha he tau mga hong. Ka whai tuaha ke he tau whamailonga ke ngangao flu, kua lata ke sivi ke ilo ai tuanga hao ke ngangao. Whakailo atu ke whahinga hua malolo sino ka maua a koe ke ngangao ko visi hong fuluma hiva, mo e nofu pui pui ke he 5 e tau aho. Ka manako ke ilo atu foki o atu ke he whawhonga pepa covid19.gov.nu po ke kumi atu ke whahinga hua malolo sino. Ke he whalo tau walatala, ko e tau tupe kua manaki e whakatuwhano Niue ke whakamole ke he whaswhasianga tupe mai tau uawhi uwhuluma tolu, ke he uawhi uwhuluma wha koe katoa 5.5 miliona tāla. Mo e kua manaki ai ke tātā naki 5.5 miliona tāla mai tau ngahua e whakatuwhano. Ko mena ia ne langona ai ke whalawhalaanga hei ki pule he tupe ke he whaitapu e kua mole, ko e 8.7 miliona tāla ne kuai e tupe whangahua he whakatuwhano ke he whaswhasianga tupe nei. Ko e papa tupe ke whaa ki anei ko tuku atuai he lilifu ko Crosley tātui ke he whono ke pole ki lalo hifu he hana ko tofanga ko i ki pule he tupe he whakatuwhano Niue. Tuku atuai whakamawhisi ke he talianga he whakatunu whono mo nā kai ka hakua, nā kai ka toa e tau aho whawhasi kua lata ke kisia mo i tutou ki ai he tau i ke pule e whaswhasianga tupe nei. Ko e laulahi he whakamatalaanga po e whalawhalaanga he ikipule whakaperitania mo e matapatu manatu ke he whakamatalaanga hana ne whakahingoa e koe building resilience through reforms. Koe matapatu manatu ke he tuanga he tonga hua he whakatuwhano ke whakafoa e tau matawhakatuwhano ke lewekianga mo i tāna ki tupe he whakatuwhano mo e to lauia foki e tau pisinisi he whakatuwhano. Pehe i ki pule kua lewa e lata ke whakafoa e tau whakatuwhano ke muitua ki ai e tau puhalanga hua kua mitaki tonu mo e hako ke he tau whakamoleanga mo e tau puhala tātāna ki tupe he whakatuwhano. Koe laulahi he hana whakamatalaanga whakaperitania kai hane e tāwala he hana a whakamatalaanga. Koe whakatuwhano tohi ki tause e whaswhasianga he whalu he tau tupe mai he patanga tupe. He whanu ke pule ke lata ia me tau whakatokanga ngahua, he whakatuwhano mai tau ni whakausi mai. He aho tōrung fulu be iuni ua fulu mwha. Ke whakatoka mo e vehe e tau koloa. Ke lata mo e tau ia. Tu mau ni e pataanga whahinga hua mai tau tangata ke maua e wala tupe ne mua atu lahi ke tau whaswhasianga tupe tungani whamahani ko amanaki ai e pataanga whahinga hua mai tau tangata ke whakamoli ai hong fuluma tolu miliona tāla. Sipihia ni ke he whahinga hua tāna ki tupe ko e whahinga hua nei ne lahi e tau numela tupe ne ko amanaki ke tātānaki ke lata me tau ngahua e whakatuwhano ko e hong fuluma 5 miliona. Hanei tau tupe kua manaki ke whakamole mo tau tupe tātāna ke tau whahinga hua he whakatuwhano ke lata mo e whaswhasianga tupe nei. Mai ia he central agencies ko tau tupe kua manaki ke whakamole 5 miliona tāla. Ko tau tupe ni kua manaki ke tātāna ki tahi seo hongfuluma walu e seo awhi. Mai ia he Ministry of Finance 3 miliona tāla kua manaki ke whakamole ke whahinga hua ia. Kai a manaki alau tolu ke tāna ki hongfuluma 5 miliona. Ke lata ia mai patanga he tau whahinga hua mai tau tangata Ministry of Social Services, kua manaki ai ke whakamole hongfuluma tolu miliona tāla ke tau whahinga hua nei, kai a manaki alau tolu ke tāna ki one seo tolu ngfuluma 5 e seo awhi, hiwe seo 5 e tau tāla. Mai ia he patanga tau whahinga hua mai tau koloa tu whungasia Ministry of Social Services a manaki alau tolu ke whakamole tahapuini 1 miliona tāla mo e tāna ki ai tahapuini taha miliona tāla. Mai ia he
potang do whahinga hoa papiliki, Ministry of Infrastructure, amana ki ai ke whakamole 2 miliona tāla ki hala tūla tau ngā hua, mo e tāna ki ai 3.7 miliona tāla mai tau ngā hua whakatuwhono. Ke lata ia mo e tau whahinga hoa commercial mo e trading, amana ki ai ke whakamole 7.1 miliona tāla ki tau whahinga hoa ia, mo e tāna ki ai 7.1 miliona i tau tāla. Hanei e whalu he tau manatu whakakise he tau lilifu e ke pule, hanga au ia ke he whakamatalaanga he i ke pule he tupe, mo e halautola tau manatu ke he whakatuwhono whakalatalata, ke he whasiwhasianga tupe whakatuwhono ke lata ia mo e uawhi uafuluma tūlu ke he uawhi uafuluma whā. Mai he ke pule he maanga ko ma kefu lilifu ko tōfua pule tama. Hanga mitaki e pepa tupe he hakua kiseanga, hakua hanga mitaki dau tupe ko mamanaki ki whakatū mau ke lewe kia ki te tangata ngahua hea te tūra motu mai te tangata ni he motu ni maua munui na mai hako tau whakatokanga hea tau tūru a whakatūwhon ki mua atu whoki hako mai ki ke whakakise whakamahino mai i tau tupe ne kua tō tua po ke tau tupe ne ko nā kai mai ki ke whakatau ai moi hatu tōro pe patope ha koe tunga ia he ono ki tua ke he tau he umai ai koe tau pe patope ne whamahani ne whamanako ki tuku mai ki loto ke pāreni tū mau kai tunga ia ke he ono anga ke he tau mga aho ka whakausiosi ai po ke rotonga ai se ko tau mga aho rai ka kisi ai ko nā kai mōri e whakakisianga ia ko pāreni pe patope mga aho ni tuku mai ai ke whone ke pori. Hanei do manatu he ke pule mai he maanga ko liku, ko lilifu ko longo pasi seu manu. Muitua ha ko whauru to manatu whakakise ke he hana whakamatarang. Ke whauru ni he tau matakupu ni kua ono ki ai, kua manako ke whai manatu. Tunga ia ke ono ke he whauru he tau matangahua, po ke tau whahinga hua i loto he whakatuwhono. Kai ke koe ono ke he taurahauanga hana ke puto ia ai SOE, State-Owned Enterprises. Kai nā kai whai kisianga ke he whauru he tau ranga ki nei po kai ai la hoko sia hakoa ono angi kei maririfu he whakatonu whono. Ke he whauru he tau mena moa, me tau whakamare, mai ia he tau whahi nei. Ke pehe manatu ne hake mai. Ka eke koe tau matanga hua nei ne whakatū he whakatu whano. Ke moa mai e whauru he tau lango matai tupe. Ke lango matai ia ki moi hapua ki mahani he tau whakatakatakaanga whakatu whano. Si koe hane kuai i whasiwhasianga tupe. Ka ikea koe tau whahi nei ke lango matai aki i tau whakawhekauanga o sinei ne kua manamanatu i whakatu whano ke whakahoro mai hātau tōrua motu. Mai he e ke pule he maanga ko la kepa lilifu ronda sia kia tō mai lunga. Whakaue ke he ki pule he tupe ke he hana whalawhalaanga ke he pepa whasiwhasianga tupe nei ke uta ki hātau tōla mutki mua he tau nei ke lata me tau fōu. O moi atu ke tau amamana kianga kua tuku mai ke lata me utaanga he kautū, mo tau tupe kua amamana ki ke whakamole mole atu ki ai. Koe pepa tupe ko kisia, ukalahi ke tau se ke tū tatai mai hanga mitaki. Mo whakaue atu ke he ki pule he tupe ke he hana whalawhalanga mai. Mua atu hako e hātau tōla tuanga ke mga honei he ose tonga ngau kōwiti. Ka he hai ai e ki sianga me manako e whakatu whono. Ke whakatu mau ke longa matai e tau tangata he motu. Me tau lali ke liwaki a Niue ke tūanga hanga mitaki. He ose e tau whakamole anga tupe ke hauhawa Niue mai he tonga ngau. Me tau whelekuta ke lalolangi kua maurikisi hake e tau whakamole anga ke tau lolo ela. Ki sianga ia e tū mauanga ke he longa matai he whakatu whono. Nā kai whai mena ko ta kehe me mutu kehe. Kai hai ai e toa mamana ki anga ke oko e tō tupe revenue. Koe malikisi ke 50% ke langomatai a ke deficit he pepa tupe a tō tōru.
Kua tuki lalo mai he tau kua mole, pukau e lahi. Tunga ia, pese ni kua lalahi tau manako, manakai o tatai me tau tupe maua, kua kisia manako e whakatuwhono, ke whakatumau ke lang matai to pisinisi, lang matai e NDP ke tau whahe whakapisinisi. Whakatumau e whaaho, mo o moi ke tau tangata ke whakaonge tau hawhleile mo tau se pisinisi. Koe taha ne manatu ma whakatunu whono ke mga aho nei, ne kua nakai kisia ke whaswhasianga tupe hatau tolu, koe palana ke tau se taha cost of living adjustment, ke lata me tau tangata hatau tolu. Mua atu ke tau mga aho nei, kua malikisi e tau totongi he tau koloa. Hanei fōki tau manatu he ke pule motu lilifu ko au love tau Vewe Jacobson. Si mitake kua whakakise mai fōki he iki pule e tau mena ne tōhala ai e whenonga hatau tolu. Mai he tau e kua mare, ka koe tolu tau e ki tua, ne o mai ai hatau tolu. Longa hatau tolu tau mena kua whakaako he o mai he hala. Whakau e kua liu ke kisia, e tau mata ia he tau lirifu, ke nonofo mai ke he tau katofa, si ai uka ke i loa e puhala ngahua. Ai uka whoki ke whakaako, ke he tau mata whakatu whono. Si tunga e whakakese mai e kai ma lirifu i ki pule. Whitani he kisia e koe, e tau mena ne kua ai o tatai, poke ai hanga mitaki. Kai koe toka e tau tolu ato a whi. Longa he tau mena nei, nai whanau mai i ne awhi. Nau mai ni mo tau tolu he hala. Whakakoanga ne mo e au. Ono au ke he tau taki he aho. Ko mu tolu ne toka ai e no wha. Ke tau se tau maroroia. Ki se mu tolu mena koi hako, whakawe ni mo ia kai tau se ne ke mole. Si ni mo ia tau tolu tau mena ia. Ko talia he whanau ke pule e tutauanga whakamua, mo e tuku atu ai ke he komisi tupe he whanau ke pule, ke haka e papa tupe whakatu whanau, ke he ua e whahitapu, tō liwa ki atu ai ke he whanau ke pule, ke he tutauanga ke tōlua ki. Taha he tau le kua ne kua lauia e whalu he tau tangata he motu he mga aho nei, ha koe tau mahani he kolokolo wao he whalu tau tangata koe tau internet scams a nei, ke he tau kupeanga hila, ke lali ke kai hā tupe mai he tau tangata he motu, kua whakailoa ai he whainga hua leo i ne awhi, koe whai mga whaoa kua lauia ai ke he tau scam nei, mo e tau hata kianga ke le veki, mo e matakise ke he tau anga, mo e tau mahani kolokolo wao ke he internet. I loa fua ke BCN News whalu he tau tangata kolokolo wao ne kua whakaonga e tau Facebook accounts he whalu tangata he motu. Hanai a Soraya Mangaoa mo e tau walatala ia. Kua mai longa he whahinga hoa leo ke māma ni awhi, kua lale tangata kai hā nei ke mātutaki ke wharu e tau tangata mai he motu, mo e talange kua whai pāsolo lau tolu ne kua hoko mai ke he motu, mo e toka ke he whahinga hoa customs mai he kautuha me lika. Whikau e tangata kai hā nei e tangata ke totongi kia ia e duty, to meke ke moa e pāsolo. Nā kai pihia e whakatokaanga ngā hua he whahinga hua customs, ka whai tangata ne mātutaki atu me talatu kua whai pāsolo, ne toka ke whahinga hua customs si whakamale mātutaki, mo e totongi whakahako e duty ke whahinga hua ia. Aua totongi ha tangata whoki po ke totongi ki he tau kupanga hila. Pehe mai takitaki he whahinga hua leo ko Tim Wilson kia BCN News, ka toi tolungu furu awhi tau tupe, he tangata Niue ne kua kai hā he tangata piko nei. Ka eke ko koe tā tangata ne maua tā whekau pehe nei, si whakailoa atu ke whahinga hua leo ke numela telefoni wha tolu. Mai longa BCN News na kai whau e tau tangata kai hā nei. Kua kisia ke tau whawhanga pepa Facebook mo Instagram, kua lali lau tolu ke whiwhitaki taha mai he tau tangata he motu. Kua whakaonga lau tolu e hingoa me tau ata ne kua tatai ni ke tangata. Kua whakapisinga whoke lau tolu ke whala tau tangata he motu. Mai longa BCN News na kai la liu ono e whakatuwhono ke he mata whakatuwhono mai cyber security ki he honga fule tau. Kai kua kisia he mga honei ko tokolunga whakahanga e tau le kua ki he tau kupeanga hila mo internete he tau tangata kai hā mo e kolokolo wao nei. Tumawanga ia ni e matakau he whakatuwhono Niue ke tau whakatutalanga mo e kautaha e
Air New Zealand. Pihia he talahau mai he lilifu palimia, lilifu ko Dalton Tangilangi, ke he News of the Week, he Leotaonga Niue, he ahafleile he whahita pui kua mole. Pihi aia ko ia e palimia ne takitaki ai ki he matakau ne whakatutala mo i kautaha i New Zealand, si pihia foki e tuhi kupulahi he whakatuwhano ko Peleni Tālangi mo e takitaki he whahinga hua External Affairs ko e mihipa. Hane do walatala ia. Pehe mai palimia ko whakatutala foki a lau tolu ki he whalua tau le kua ne ko lauia ai e tau whahipisinisi he lau tolu tau koloa whilesi. Si pia foki ni e tau pāsese tau mahina e kua mole ne kua nākai hoko mai he lau tolu a tau koloa ki he wakalele a kua mamafa puke nākai lahi e loto e poko he wakalele ne ke lata e mo tau koloa he lau tolu tau pāsese. Ke he tau e kua mole ne whakailoa ai he kautaha i New Zealand tō whai wakalele ke uaki ke hoko mai ai la taha he whahitapu ke kamata he mahina ha uni kai mai longa ua hiki foki ai he tau ngāho ia pihe ko e hoko mai e wakalele ke uaki he mahina sepetema kai iloa ai he mahina kua mole mai ia he ofisa he tau tangata whanonga vēwa ke whakatutalanga mo PCN News kua nākai whai wakalele ke uaki ke he tau katoa nei. Ko matuta ki ato PCN News ke kautaha e New Zealand ke he tau whahitau pui kua mole hanga au ke tau whakatutalanga ke tau puhala whenonga wakalele Air Services Agreement mo e wakalele ke uaki kai pehe mai halau tolo atali ke matuta ki atu e tau huhuha PCN ke he whakatuwhono Niue. Ko kumi atu fuki a PCN News ke he kupanga hila he kautaha e New Zealand mo i kisia ki ai ko whai hikianga kua manaki ki ai ke he tau wakalele kua manaki ke hiki ai he mahina ha Novema he tau nei. Tō nākai hako mai he tau aho ua i he motuku New Zealand, mai hako mai ki he aho fua ke motuku Niue, ka kua amanaki ke whakatoka mai he aho whā he mahina ha Novema, koe aho whaiu mua ia, ke hoko mai ai ki Niue he aho whalaile. Pehe mai palemia ko Dalton Tangilangi, tūmau ngai ani e tau whakatutalanga he tō mga honei, kai mai longa lahi whakatuwhono i kautaha e New Zealand, ko e matapatu wakalele, po ke kautaha wakalele he motu he tau mga honei. Ke he e whono ke pole e kua mole, e aho lotu e whaita kua mole, ne whakamatala ai e palemia lili fo Dalton Tangilangi, hanga au ia, ke he tau whonoanga la lahi, ne whinatua ia ki ai ke tau mahina e kua mole. Mua atu ke he whonoanga mai tau takitaki he tau motu e Pasifika, mo e palemia he motu ko India, ko lilifu ko Narendra Modi, ke he motu na o Papua New Guinea, mui mai foki e taha whonoanga lahi ke he motu ko Korea. Ko whakakise manatu foki e palemia ke he tuanga he tau whehanga ianga ha Niue mo e whalu motu tunga Australia mo Amerika. Ko whakailoa he palemia Dalton Tangilangi tau manako he whakatuwhono i ni tia ke whua ki langmatai mai ki Niue ke whakatua e taha poko dialysis unit mo e kua manaki ke whakalahi ua e tupe whuaki mai ke he whai se o awhitau tupe Amerika he taha e tau. Hanei e taha wala he hana whakamatalanga whakamua hangao ke he whihanga ianga ha Niue mo e motu ko i ni tia. Koe tau whakaue angi ni ke he halau tōru a tau langmatai ke he tau tōru motu he o mai he puhala roa. Halau tōru koe ha tau tōru whoki a kapisinga whakamau. Ke he mawehe anga whee kapisinga aki. Mui mai he na ia hai he halau tōru a tau whakakise anga ke tau langmatai whō. Ke lātai na kaini ko Niue kai whalu atu motu he Pasifika. Sila he whiawhia ha koe whalu atau whakakise anga ia. Whakatai atu tonga ke he tālanga ke nā clinic ke lātai mai dialysis unit. Moi whalu whoki moi amanaki whakalau tolu ki tā poro e langmatai halau tolu tonga ni he tau takitaha. Nā whaue se o Amerika ne whalangmatai lau tolu ke he tau takitaha. Ke he tau motu sa kamanaki ke whakalahi ua e tau langmatai ia. Hai ai whoki a whala tau langmatai ke lātai mo e tā wirianga hila po ke renewable energy hai whoki ke tau wai. Hai ai whoki tau whakatutalanga mo hi kui mahi motu ko Amerika koe tuhi kupu. Ha koe na kai hoko mai e Pristine, ha koe tau whakalawe he tau maha o whakahiku, a si ei mea keia ke matutaki mai ke he tau whonoanga ia. Hai ani e whonoanga he tau Amerika.
Koe tuanga Niue ma Malika e mau nei, ai la whai whakapopanga ia he na keila whio tatai i tau whakatutalanga ke mga hotonu nei. Kai hei e tau whakatutalanga whoki ke whahi ma patun whanu me tau lilifu. Mai motu ko Australia, whakamua koe tau whakaue, kai ua aki, ko hingoa halau toru, ni ono whakalaulahi ke lau mataia ke tuanga Niue. Mai longa i tau toru, munuina i laulahi tau atumote Pasifika, ke tau tupe whaki halau toru as a budget support. Munuina tau toru i New Zealand, kai aila whai whakise po kisianga lahi mai he motu ko Australia. Kai hei ai e whalu tupe la whilahi halau toru ne tuku ai ke trust fund. Tunga ni ne longone tau toru whala do manatu ne whakise mai. Kai manatu o ke whakise vehe. Tōna kai whata he whanu nei e trust fund. Trust fund ha tau toru ke mau nei ko whitungo furu, ono o furu ke whitungo furu i miranda ala ne taka. Mo pare tuaki, e do masi ke lea he ha tau toru a motu. Ko e pulotu loea ko Emeritus Professor Tony Angelo mai he anga pulotu Victoria University Wellington ne hako mai ia ke motu he whahita puka mole. Ko e hana whenonga ke langumatai ke tau whakakoanga, mo e tau whamamaanga ke lata mo e tau eke pule, he whono eke pule ke hanga fulma waluaki. Ko e hana tonga hua lau lahi ni ke whakatonu mai ke whakatuwhono Niue, ka kumiange kia ia ke maua manatu hangau ia ke he tau mata whakatuwhono tohi whakawe hei motu tau tūru. Hane e tau walatala ia. Lahi fōke tau ngahua he pulotu Professor Tony Angelo ke tau se mo he whakatonu ke he tau whakawhōwanga he tau papa ni tohia ki ai e tau mata whakatuwhono tohi ha Niue. Ko e tau uawhi uafru mataha ne liu whakawhōu ai fōki mo e tālanga fōki e tau potaanga he tau tohi whakatuwhono. He tau e kua mole, ua whi ufu maua, ko e la e ne tau se ei pihia, ko whai pataanga ki he tau hokotaki ni whahingoa ai ko tau law reports. Ko whakamama mai fōki e ia e tuanga ki he tau mga hoka manako mo i talia ki ai e whono ke pole ke whakahui, po ke hiki e tohi whakawe he motu, ko tuhia ai ki he tau walatala he PCN News, e ke whawhonga papa TV niue.com, ke whakamahino mitaki mai loanga he tau tangata e hana tau manatu. Kua huhu atu fōki kia ia, hangau ia ke he whalo tau matakupu ne whai vihu, po ke nākai la makona ia e talianga he whalu tangata, tunga ia e tau kotowhanga halau tolu e tau eke pule, ne lango matai atu ke he tau iki pule. Ko e whakamamanga he pulotu ko Professor Angelo, pese ni he nākai whakamahino mai ke he tohi whakawe e tau punga hua, po ke tau katowhanga ia, ka kua tunuhia ke he whakatuwhono civil list. Mahino ke he hana talahawanga, nākai whai malolo e tau eke pule nei, ke tunga e tau iki pule. Koe aho lotu fōki he whahitau pueka mole, ne whakahonko ai e taha whakaholoanga langa Pascala, he dause ai he whahinga hua whanonga vēwa, ne whahingo ai go Rally of the Rock, ko a whai mngaho e motu he nākai liu e whakaholoanga nei ke whakahoko, he to mngaho ne laui ai e laulangi ke hinga ngāo ko visong fumahiva, kai kua kisia ke whahitau pueka mole tōla he fulufuala mo i whiawhia e tau wheua langa Pascala nei, ne kua whakatoka ai mai he maanga ko mutalau, he whahitu ki lau he motu, ke honko atua e ke maanga ko awa sele whahitonga he motu. Hanei do walatala ia. Toko ua whamawhai tau tangata he motu ne whetoko atu ke wheua langa Pascala Rally of the Rock he au lutu ka mole. Toko mwhumau ne tau tāne me toko walu e whiwhine. Katoa e tūnu mwhumau e kilomita he langa alau tūnu, kamata mai i mutalau me whakausi ki tala mai tonga i awa sele. Le me tau weweheanga ne kua whakatoka mai haho ke kisia ko haine ma whisilahi ke tā huri mai he kamatanga ke hoko ke he whakahikuanga. Ko ia ne kautua he mawhisi e tau tāhuri Pascala mai tau whiwhine, kautua Saraya Mangawa mai La Kepa, tua Victoria Posimaini Kalauni mai Tuapa, mo i tūtulu a Julie Whaitala mai Tuapa Foki. Ke lata mai tau tāne, mua e whata mai i alofi La Kepa ko a pisinia whakaus manawa lui, tua Jetson Sakimotu mai awa sele mai tūtulu a Malakai Poik mai Hakupu. Ko e liula ia whailanga Pascala tali mai he tūle tau, ko e whakamahao ni ke lata mai tau tangata he motu e langa Pascala he tau nei. Ko e tau whakaholoanga langa Pascala nei tau usia he matakau whenonga e he motu.
Ke whakausia ke tau tūla da wala tāla tutupu ke pōnei, koe aho whaiu me whahi tau pui ka mole, ne whakahoko e aho whakatata, he maanga ko ha kupu atua, ke he whunua aonga nā ko tua sea. Toko longa tau tangata he motu mō lau tōlu fōki ne whanonga mai pa uaki, ke he lata ia moe aho whakatata he maanga, moe whakawhiawhia au loai, mo he lau tūla tau matakai nanga. Longa tau fua he whunua ko kisia ai, tau kai moho mo tau kai mata ni ko whakafua, mo tau kai kehe, lahi e fulufuala he aho, si pia foki ke tau ngā hua lima, mo tau fua he whanua, ne kua whakatata ai. Hanai, a sarai mga awa, mo tau walatala ia. Kua kamate whakaholoanga li lifu he pungipongi, ke tau whakamatalaanga ne kua longona mai he tau takitaki he whano maanga, mo tau ofisa tokolunga he whakatu whano. Hanei tu whano he maanga haha kupu ko Pasifika Mautama, mai hana whakamatalaanga. O e tuluturou mamanga, sia i kei au nei kua. Whakara iua toa i e tonu mea le tangata mai e ua tau pa mai. Se to toru pa. Liu toa i e tau whenonga e vaeva, koe tau ha to toru to matakai nanga motu ki New Zealand. Ke e vaeva mai ki ha to tora motu. A koa ata toa i me ngangau kareani. Tau o fia ki ha to tora to whenonga o whano, he te ua tau pa mai ki toa. Mui mai he tau whakaholoanga li lifu koe tau whakatata he tau unga ne kua mua atu e la lahi mai mamafa. Ko ia ne kautū ke he unga kua lahi mai mamafa koe unga ha Densal mo te pui tau mai lunga ne fua ua poini hiva ua e tau mamafa he katoa. Mui mai e whakaholoanga he tau muke he atu tau tahe mahina ke he ue tau ke whakatata halo tola tau siausianga sino. Tola he fulfuala halo tola tau siausianga sino. Fuluala fōki he tau kōli mai lolongo he tau whanau he maanga. Wafkau si aho whakatata he maanga mai tā sika he tau mamatua tāne, pia mai olofo niu he tau mamatua whiwhine. Tau whakapuloa whakalaulahi e aho whakatata haha kupu ke lata mai tau nei ke he TV Niue he aho whaiumu he whahitapu nei ke he channel taha he matahola wha he awhiawhi. Tō taha e fulufuruala mo e whiawhia whoki e tō tangata he oatua i ke he aho whakatata, he mangana ko ha kupu atua. Ka pia hata tolo tau walatala tutupu ke lata ia mo i pauli he pōnei, liu ke matutaki mai he pōtuloto ke lata ia mo tō walatala tutupu whakaperitania mo sarai mangawa. Ka tuku atu e tō ui from Rina ki ha whiawhi, Rina po, ngana whaa.